Before ko magsugod, I just want to make sure na you are watching this video for the right reasons. Please, gamita in tao ni sa mga tao na ganahan yung ka, dili pa fall lang. Because we are using psychological tricks and methods para ma-inlove ang tao. So please use it with caution. We have 3 parts by. First one is the planning, second is the flirting ritual, and the third is the dates. Ayaw skip ang steps para mo make sense siya as a whole. Tagaan sa natog time mga igat-igat bay. Number 1, know their love language. Kita tao bay, we have different ways of understanding and expressing love. Para dili masayang imong effort, you should know the love language sa tao na imong ganahan. I have a separate video for that, so check it later na lang. For example, quality time ang love language sa imong ganahan. Bawal dyan na ang cellphone ekstorya ni mo bay. Because they want undivided attention. Minus ka na sa ilaha, mag-cellphone ka sa iyang atubangan. Another love language is gift giving. The way to their heart is through gifts. Importante na bay nakabalo ka sa ilang love language para kabalo ka unsa asa ka mutap. Makabalo ka ba unsa magpahumok sa ilang kasing-kasing ba? Number 2, you need to know everything about them. Dapat kabalo ka unsa siya manamit, dapat kabalo ka unsa iyang hobbies, ang iyang interest. Kay ato na siya magamit unya sa flirting rituals. Diri na ta sa flirting ritual. Number 3, mirror technique. People as we are by, we tend to like the people na pariha nato. So atong buhaton, atong i-mirror ang person na ganahan nato. For example, iyang dinamitan. Pag formal gani iyang ganahan, dapat mag-formal sa ka para sa iyang tan-aw dili kayagit. Kung chill na siya manamit, dapat dili sa ka mag-formal. Kaya kung mag-formal ka, ma-intimidate siya nimo. Imo sad na i-mirror iyang style bay. For example, jolly person siya, medyo kiatan. Dapat mag-jolly person sa ka. Kay mo ana man na siya ganahan, kay kung nidungpons, kay jamming kayo, parihaming duha. Kung hilumon imong ganahan, ato sa dekalma atong kaugalingon. Hinahinay yung approach ba? I know, mo ana ka, pons, mag-plastic da emi. No bay. Kita tanan tao bay, we have an inner child in us. Niagi man ta pagkabata, nagi tay pakakiatan. Unya, nasa tay adult sa atoa. So, ang imong buhaton, imo lang na-activate ang pagkakiatan o pagkahilumon, depende sa tao na imong ganahan. But be yourself. Number 4, compliments. You should know how to say compliments. All of us by ganahan jud tayo appreciate ta. So, if you give someone a compliment, maganahan yun na siya nimo. Lain-lain na ang ganahan sa babae o sa lalaki bay. If lalaki imong tagaan og compliment, buhatan ni. Mag-boost ka sa iyang masculinity. Isulti ni siya ay, feel na ko ba? Safe kayo akong pamati basta ikaw akong uban. Boom! Dugo ang ilong ni kuya. Oy, macho kay pamati ba eh? Or pwede po mingon ka, funny kay ka, you make me smile. Kung babae imong i-compliment ba, ayaw isulti ang obvious na gwapa sila or sexy sila. Kabalo naman sila ana. Pero pag wala sila kabaw, sutii yun sila. An effective way to compliment a girl, kaya ang ilang panamit. Sutii sila, naninduta, manamit ni mo dayoy. Ang ayan kayo ka? Kay sila manggod mag-effort, manggod na sila make-up, combine sa sanina, sa sapatos, sa bag. Grabe kay effort bay. Kung imo na siyang ma-appreciate, maginahan yun sila nimo. You can also tell them na they are smart or intelligent para ma-empowered sila baganahan po ng babae ana. Number 5, make the conversation about them. People love to talk about themselves. Mao nang importante kayo tong step 2 para kabalo ka unsa na topic ang inyong dapat storyaan para dili siya maboard sa conversation ninyo ba. Para magsige siya storya, ask questions about her or him. But after niya mo answer, make sure mo share sa kag something para makaila sa siya nimo ba. He or she will know how amazing you are. Number 7, body language. According to study by 4 minutes of eye-to-eye contact can increase the intimacy of 2 people. So, tutuki, jud bay, hantod makuha sa tingin. Ang lalaki o babay, lain-lain na siyang signals if ganahan siya sa person. According na siya sa study ha, dili na siya ma-apply sa tanan, but most girls and boys. Ang lalaki daw, ila daw na roll back ang ilang shoulders, chest up, para dako tan-awan ba, mas macho siya, mas attractive siya sa babay. Bantayan sa na ilang mata, kay muduna sila gitawag na romantic eye. Kanang musaka ang kilay ba niya mudako gani ang mata. Inana ang tinanawan if interesado sila sa babae. Nya smile sad if full smile gani kita ang duhang ngipon, ganahan na sila sa person na ilang gikatubang. Ang sa babae pod, nana sila tendency na i-fix ilang hair or i-fix ilang sanina. Unconsciously na siya ha, dili sila kabantay na ilan ning ginabuhat. Unya ang boys or girls, nana sila gitawag na accidentally touch. Kanagi mo katawa nya mahikapan ka or conversation lang na makahikap lang kunuhay ka. So learn how to give and understand body language. Number 8,
Don't overthink. But you have done your research, kabalo na ka mo mirror technique, kabalo na ka mo compliment, kabalo na kag body language. Don't overthink, just enjoy the moment. Let the magic happen. By sutian ti ka, he or she will never remember the conversation, but the feeling mustay na sa iya, mustik na unsa ang imong napafeel niya. They will forget what you said, but they will remember how you made them feel. Third part na ta, dates. Ask them for a date. By, I do believe, sa atong generation karon dapat patas tanan. Dili magmatter unsa imong gender, mabae, laki, gay, lesbian. Dapat we have the right to ask someone on a date without judgment. Akan si kayo, kung lalaki ra ang pwede mag-ask o mamili sa ilang paris, I'm not saying na give yourself up. Kaya ang ato ang purity, ato nang i-reserve sa atong lifetime partner. What I'm saying is ask someone for a date, batagaan nimo imong self og chance na makakita ug makapili og taron. So, unsa ang mapag-ask someone in a date na dili ka clingy paminawon? Timing is crucial, bay. Pag naa na mo sa peak sa inyong conversation ka nang happy na kay tanan ba, isulti ni, lingawan nimo kauban oy. Uy, naday ko'y ganahan na restaurant, lami daw ang food. Ganahan ko i-try karong Saturday, basin ganahan ka mo uban. Boom! Hukagi move smooth kay bay. Dili naman na mo balibad kay feel niya happy makauban sad. So date na siya. Opportunity na nimo. Pag ma-miss na nimo na chance, ayaw ka balaka, pwede na nimo siya i-chat. Ang imong buhaton, mag-send ka og picture or cute message. Igawas ana na message bay, musmal na siya. Good mood na daan. Imo day replyan. Lingawa ato nag-gathering no or party no? Or lingawa nimo uban ba yoy? Ang mahitabo ana bay, he will remember the feeling, kadong positive feeling na happy siya uban ka. Sumpay dayon. Naaday movie na bag-o ba? Ganahan ni kumutan-aw karong Saturday, horror siya, basin ganahan ka mo sabay nako. Kana siya by indirect approach siya, gi-invite nimo. Kung mo reject manggaling, kabalo siya na mo dayon gihapon ka miski wala siya. You can use this technique sa restaurant or any lingaw na activity. Pero nice yung kayo ang horror movie bay. Kay sagit nimo, dakos day ka ni dudong pak. Hukag game moves man si Inday. Ana na bay. Last step, don't be in a friend zone. I have a separate video about friend zone. Check it out later lang. Batagaan tigag duha today. First one is establish your intention. I-make sure lang na ipa-feel nimo na imong ganahan kay romantic relationship. Kaya ang mahitabo pagdili, mabutang ka sa kuya or ate material or friend zone. Ang second tip is use scarcity principle. Ayaw pa easy girl, easy boy bay. Papresyo gamay. Ang tao manggod, di na ma-in love sa mga butang na dali ra kay makuha. So check the video friend zone for the detailed information. Guys, hopefully makakita na jugas the one. Nya hopefully makatabang ni nimo. My name is Dong Pons. Please subscribe on my YouTube channel, Choy Tabay. Thank you.